illegal immigrant singsu kaisu haidraba terrorist singsu kaisu haidraba militant miyam singsu kaisu haidraba ekoi lag attack to friendly leiwa terrorist miyam militant miyam singsilaga ekoi mission pajabu kampna leraba singsil border hinjirapa phaba pun kaisu beitaba athing musleitraba adodi hairiba kene b ne PDF ki group ne Brahman leiba cookie ki militant miyam se infan de lao ne Impan yosil seba. Impan yosil made manipur police in Paga Paro dressing. Yes. Assam fan Paga Paro drava. Yosil seba. Ada Hariba Okunda Padra Nina. Jostam put the Padra Nina. More side the Padra Nina. Tinopangi district of Padra Nina. Other Impala to Paro Eva. Sidaka Pagodi, Kay from the Pagino. Question Moham the Kawedra. Already a foreign country, Madagila, a free movement or but the Pansula Piro. Rahal Seva. I don't want them the Quiggy Sasunto Miaki Haiduino. The Minister of Home Affairs Haiduino. Kay Pari no. Kay get the more party no. Haiba decide for the Hakanida. Already Hosito monks the Assam Panadi in Panada Paga the Mande, more can with the Male. Hosiki Haribo cookie, PDF Oshnuko, and Oshnuka for Brahmali River cookie, terrorist. Assisting Lapom Tanda, a quay in Pan Hero, but the Manipur police Nakumba Parkit or some more can keep the Malebaka. I don't get the Kahino Kuyum Toribo Monks at Sumi Montamda. Yamna Kaino Maka public the power even say Leingakna Tuminna Leipham power Lagadi. Kitan the soup. Ekoi Prajagi, Awabs Kranti, cook the never. I did powder Brakaleva. Aduga Haidiba government some higher public government another Kanata Nani. Yes, yes. Public now. Hadi Punamos public key for the Naliba, public in the pain the Naliba Punamos Kanatana Bunova, government Tana Buneva. State government at Taramatamda, state government through the center of pressure Pinava. A Sigum Buggy the Mokta, Nani Bunny had low draga, government against the Hibini Habitudi Arroy. A quick Hadi Punamoxi blame Toriba, government accelerate low the Naliba Punamok to government is how Targeti, foreigners opportunity is how to know. Foreigner lag a take over the case how to know. I don't get the Hojilaiva or Kunded, Pogan took me open a mock. I do other Hagan border Haganova. So like I change not the Politan the foreigner militant cookie militants in a take over whole of never. I do a shivo you should get the kilometer time Mukagare in Pani of Biro. In Pani of Silla, we came Matambiro. I do lay me necklace. More for a nugget July, I will lay me next coaching beer. No canal on the house, the camera kind in Paralana. In Pandala, Garida, Sangaraka, Legasu, AD, state government to park the Monday, sentence to park the Monday, Kagano. I have a period of Sangaraka. Natra, a queen of foreign country must have the could be Saroico, passport Roico, Bisadu Yauka, and certainly Netro, Mission Mursu, but you have the Mission Paeva, Yaport of Paeva, already foreigners in Lapota free order or the Kai conditioner lake Yavoko. Aduga, I must amata in Hajaning Manamana, who you border the Sansilla Kawa, Kaino. Hoisang sila kapli kaino do hariba kun humse Brahma border de kilometer ta papone treva. Already government of Ministry of Home Affairs na border de na 10 kilometers. 10 kilometers for nursing. Changi ana bagi. Aya ba piki do thok khra thok triba. Already more 10 kilometers for Changi ana bagi pi greva. Already 10 kilometers more leba singsibu foreign de lapa militant sing cookie militant singa. Meibon Phaomei handaki Phaomei thodok mayam sina yamna mayek sengna takla ise khogi ngasing ngasima khogi BJP ge NDA oina chatminaba oja Leishiyo na phongdori ba statement sina external aggression yaure masi external aggression ni hairi sina takpadi khogi proxy war ma chathare habje oja documentic thamaiba statement sina mayek sengjal abane ba sigi matang sida khogi hairiba oja Leishiyo na phongdorokpagi matung ina namli khunda outpost amakak leiba aduga leirisida khogi state force masing hengat piu haidana haigragasu
hangataba aduga ngarang mak thoiba thogdok sigi matang sida su personal amam leiramde habagi statement zo jana thambi ko sigi matang sima adagi mafam juda leiriba mayam sinadi amuk akhoi Assam Rifles si khoi border ngakna balaga su makhoi dadi thajaba faith se mangre makhoi dadi thajadre haiba statement simju ngasai ju dum pabada thengna jai sigi matang sida oja khoina yengdu si ngasai gi India Leingakti tauge yauna taubagi mogi already design tawraga leiba ama khakta leigreba adubu leigrabanina hojik leiriba khoigi manipur gi lengak paibiriba singsina miyamgi pulse khangdabagi mamini chauna tarisi miyamgi pulse khangdabaduna nongma unwanted incidents series the news handak thokaleise hojik se uza khoigi DGP da sinagre hairaga su DGP na lokhatpam thokpasu lokhataba ad hojik phawbada khoigi thoiba mafam sida haiba Assam Rifles si jangchanba mafam ji yongna jangchanba sungam de habagi port amasu statement am khoksu khoi taje sigi matang sida uza lapses ti yam chauna leire intelligence negligence yam chauna leire habasi bi uza khoi haidra so uza khanna bani sigi matang sida uza gi ba point of view haidi labor representatives in the logo responsibility. Howsing labor people to them a coin local initiatives. Was a curry expectation, curry Kamaile videos I gave a war along the time. Mase Hosiki Ukun district or a Ujar Rasu Kamzong district in Ito Isha. Kamzong district Manipur state Amagi district Nika. Aduka Hariba Manipur si kaidum the boundary si am foreigners ka foreign country amaga am nakna leiba masigumba foreign country amaga ka le am nakna na sum border si amato ina sum leiba luka border ki problem so to ina thokpa asida foreign gi country amagi ga leimina kadaba example pivida sum koida Nepal side daga kanagi Jammu Kashmir side toriba punama Bangladesh side toriba active oiba ma Indian gi army central forcing BSF oire Assam Rifle oire army oire madum side padana active oi kai gidam active oiri binoba ado hariba India ga aduga yumrona ba country top asiga sanction Tok Sansin to be adaba, Missam with Foxon Sansin Yadaba, Hector Panava, Konava, Hojik foreign Aduga, Hojik Manipur Torishina, Missam Nata, Missam Nata, terrorism, Kangna, foreign gi terrorism ni, Moshi, Brahmara Leva, Hojiki, Kene Oishnu, Aduga PDF Oishnu, any cookie Lediba. Terrorism, meditating, hai tarika. Masi singsi sang thok sang sinda free orisina kamba condition da government of India ga hariba kukiga or brahmaga. Masi marta kambam yanava makaki makhata leibigino. Aduga hojik free movement or open oina Assam Rifle una border the ngakriba Assam Rifle the BSF lediba. Atau state forcing hiking unova, hariba India ngakter ni border si koi atau mitop tom miaroi, haidina atau lediba asisingi wakalonda free terrorism si free changsu sum yeng leba si masi yamma arrive dinate bako yamna serious oiba matter mani duga government of India gi na ayaba pi de moi subsang changoi India government ayaba happy draba Ministry of Home Affairs gi ayaba yaudradi hariba terrorism si hariba Indian Security Force mamangda open tawraga nungmai yaroga satliba adu sangsilaliba bu free changhamba si Ministry of Home Affairs gi yarom basu yai habagi kom thajabo ko adu akoi madumakti akoina udabena agreement makti udabena adubu satliba mong sangsilaliba mong aduga moi mamangda thoraga hojik yamna khoi ne yeng ya ba si hojik namli ga wangli ga hojik tori ba khun ahum da choro hebra asida brahma degi lakpa foreign country degi lakpa
militant sing na sanglaga India da leriba Indian citizen gi khulama tangkhul khulama bu border da leriba khulna du free the attack to han ba bi government of India ki mai thi na bane moi gi do leriba India government na di moi gi ya na bu su le mu si ai ya le mu bu si ai adubu tawriba mong adudi hairiba foreign gi country madala ni ba terrorist sing haitare or militant sing haitare muhoina free to attack to babsi hairiba border da leiba enforcing gi amajugi thawak tawdre aduga moi Burma gi mateng tawre foreign country amagi mateng tawre habse ekoi lawbi yabagi ekoi leiyabako aduna madugi demakta adudi makhoi bu ayaba piraga changsilaga hojik khun ahun bu free de attack to habsidi masidi ekoi gi India government gi policy yes kitang moi de leitradi ka mogi ayaba kitang jingnabsi chum hingalakpa ekoi mayam manipur parja mayamna ekoi manipur de toriba punmo ase mi progress hai hibdo proxy war amakha toraga in manipur government da changsilaga toriba puno se proxy war ni habse madugi khudam lana mu phange baka matam amadi koi metai ga kuki tabuda metai singna hojil leriba singsida asimana foreigner ga mari renere am khoi tor free movement to holle badugo foreign gi laksilaga koi misam jimbo hatna ba singya da numai kapsule khochile na haire bako madu moi mase ne na home mission pho haire lebani adu foreigner na sangsilaga attack tori bisidi adu di kar kam do ba hana khunani ahum de tawibsina kamdo kamaina haiduri de government jana redi masigi law and order control to si ngamdri si kai gino law and order free thado is kai gino adu mitop na free to ga open loina adu de khun yeng ya bsidi misam ngamaga public leader ma government de yauri ba khoi ki hojik lei ba Leishiyo kai sing sina public hai ba area du gi elected chu uri ba ma masa mokna witness oraga masi external aggression or agi changsilapagi mi le chaung le na haire ado idi masida leiba man haiba habsi individual na tina individual ne lobudi aroi man ngang ise haiba representative ki haidi madu area gi aduga government authority ama oina ngang maneba authority ama oina mahakna nang paisdi government gi asoi besu yaurabra adodi kai haiba government yauri banu pa juna government na kai do gi misi action lobu ngamdri bano ado moi kai fa du bana sangsila pok foreign gi sangsila po mina akoi de attack to fa state government na kai yengsin drino kai gi action lo drino hairak ise masi khoi responsible labor person among ngarapina already masi haji kaino na hojiki government side home minister leire honorable minister leire mokoi side initiative lawram basiai du mokoi no jipawdi lokhale na uda baduda aduga ngangak tabaduda adu moi policy manung de bukai do mage adu ude adu lawhan ningeba action lawhan ningeba adu di modul leiribo singo duda ekoi DGP ki through oira adu security advisor ki through oira mokoi ki through gi leiribo asoi bedo sen BSF le me fare asam for the make fare adu di adu gi area adu control to ribo border control to ribo adu moina khangeba moi de kai gi sobi no moina laksilaga Brahma riba KNB na for sangsilaga attack to riba PDF na sang attack to bisi kai gi no masi kai gi hol khar leire adu di kai gi no moi lawrobra asoi bedu uragadi adu makeup tom to biro adu thingna to biro adu makha ekoi hajaningi adu matam de sumai lapam tam da adu edi hojik free da sum chang rabnina aina wakhan da sum lapam da aw foreign degi lakpa illegal immigrant sengsu kaisu haidraba terrorist in some also case why the American Miamsang Sibu case why the Eco Lag attack to friendly later terrorist American Miamsang Silaga Eco Mission Pazabo Campton Leva Sang Silla border Hinjapa Power Pun case later I think much later other highly Kane Bine PDF ki group ne Brahmana Liba Cookie militant Miamse in Pandalone
imphal yosil seba imphal yosil ma manipur police in phaga pharoi drasini yes assam le fan phaga pharoi draba yosil le seba ada hariba okhun de phadrabnina Zucm de phadrabnina more side de phadrabnina Tinopang district de phadrabnina adu gidi imphal la su pharoeba ke de sidra ka phagadi ke gi mo chon de phadrino question mo hangba de ka boidra adu di ekui foreign country ma de gi la free movement or badi phan su la piro la hal seba adu mo tam da khoi gi sasun to ri myam ke hai du no adu ministry of home affairs ke hai du no ke gi phari no kai gi mo to mo phadri no hai ba ma di sai phoi da ha kan ni na adu di hojik to ri bo mong si di asam le phan di imphal la su pha ga da man de mo bo kan ga da ma le hojik ki hari bo cookie pdf oisnu ko ke ne oisnu ko brahman le ri ba cookie gi terrorist sing se asi sing se la pom tam da khoi imphal he ero pa da manipur police na kumba pha gi to su mo na kan ki da ma le ba ko adu ga di kai no khoi to ri bo mo se chum yeng mom tam da yam na kai no mo ka public ta phau ri bo i hun se khoi lengak ai bo myam se phawam la ga di khitang de su ekoi parja gi awab se khadi kok da bane ba ai di phau da bra khal le ba ko aduga hairi ba government da chum haire public di government ta na da kana ta na ni yes yes ko public na hairi ba pun mo public ki for da ngang li ba public sin na pen da ngang li ba pun mo se kana ta na bano ba government ta na bane ba state government na ta na matam da state government gi through gi center da mo pressure pi na ba asi gum ba gi da makta ngang li bani ha lo da ga government gi against hai bani ha bu di yaroi ado gi di khoi hairi ba pun mo se blame to ri ba government action lo dia ngang li ba pun mo to government sa bu ta ga di foreigners ta bu di ke gi sa dri no foreigner la attack to bu ke sa dri no ado gi di ke hojit la gi ba okhun de problem thokli ba pun mo adu da hai gi no border hai gi no ba sana ke che inak nak pa leitan da pho foreigner gi militant cookie militant sing attack to ho ro bane ba adu asi pho yo se gi di kilometer tam nga makhat ngai re imphal ni yo bi ro imphal ni yo sila mo ki ma tham bi ro adu go leimin na khar si mo foreigner gi jula ya ba le gi leimin na gi ko sin bi ro no khana ro la au si da kam na ka ni imphal la na imphal de la ga gari de sanga ga le ga su ai di state government su pha ga da man de center su pha ga da man de kai gi no aya ba pi de sang hak la ba ne ba natra ekhoi na foreign country ma sab da khoi visa ro ko passport ro ko visa du yaw ka na sab ni natro mission mo su mo di yaw de mission phae ba ya po de phae ba alo di foreigners la po de free order la ga di kai condition lai ge ba ko aduga almas amata in hajen ning mana hoji border re sang sila ka oi se kai gi no hoi sang sila ka ri se kai no do hari ba khun hum se Burma border ge kilometer ta pha po ne tre ba alo di government of ministry of home affairs na border ge na 10 kilometers 10 kilometers foreigners sing chang ya na bagi aya ba pi ki bu thok khra ba thok tri ba ado di mo 10 kilometers fo chang ya na bagi pi khre ba ado di 10 kilometers mo le ba sing si bu foreign de gi la pa militant sing ko ki militant sing na haning mo mon hat pa phuning mo mayum mai thaning mo tha bom tam da ado di mo bo chang na ya ba pi ha si ai khoi border area le ba oji ki khundari ba khoi ki marwai na naga sing hai tare okhun de di tang khun naga sing asida attack to we advantage yam lai khre ba kai no mo sang ya pi bne na 10 kilometers sang khadi hala chang khre ba adi di madu ministry of home affairs na matam mad pi ki bido ho ji handok khra ba handok tri ba kai mo mo handok tri di hari ba irang thori ba manipur thori ba irang sigi maduna manam mo oi jo re ba ho ji ki south thor opni na south thor opni na adi di border da le li ba da lo se 10 kilometer hai ba underground puno si militant ko ki militant sina le bita ga di ai khoi ki do ga de ge ba masi kana ni ya le no india government na ade di tawri puno se 10 kilometer mungda mi hat pa yum thai yum mai tha ba mi sam hat pa nu mai ka puno se government of india aya ba pi ba ka sam na dra yes
to adhum le lo bata ka di hairi ba punama ase khoi yamna ki ni ngai oiba ma oire ajuna mase khoi government da hai bisi sum hai mengre adubu ekhoina aina ngangning badi hojik toriba leitanda chana kaithen digi hoji chauthor a border yoksile joidi mokhoi gi mi kha sangsing khiba leitan lom leiba chana kaithen leiba militant koki militant foreign gi militant sing sirga son border siga fauna sumaina punna nakan da torpa ta gi state force ki dori central force ki dori ge Central Force bu ekoi je ya ba central period to bani na har so state force ki dori ge ba state force thajilo duna IRB thajilo na to ga any force thajilo ba thajilo mu dunga over central force na to bi da so koi gi state force ma to ge no law order control to no bi na mukta masi gi da ekoi kok thada biro kok thada biraga punamak ki asi leiriba okhun noji tholi bisi southok to na ba aduga foreigners in militants in changbu changhan den na ba asi government gi mathau oina ai hamrong se thumjigi okay thank you very much oja marik chumba warol thambiri ai julia da hujik si khoigi manipur si india gi saruk ama nattaba ga manjalakpa neglect tawre habisi di oja adum miyam na hainadana neglect tawre habisi dum khangaga leiraba keno ma khangni comparing with Pahalgam gi attack to khoi jiri de thokriba dubu khoi terrorism ek nate haigadraba dubo and tronglaw bi gi terrorist ek nate haigadraba dubu sida khoi kemta khoi gi prime minister mana union home minister mana condemn tawraktaba gi wafam leigre pura neglect tawre habisi khangi neglect tawbagi maram se uza haidi khoina MP masing yamna koi state se pick pani ne MP hari masing yamna puthok pangamde koi lok sabha adigi rajya sabha da ama adigi MP adigi lok sabha da ani aduga adugi reason duma oigadorira natragana amuk akoi si resources se matik chana leite haina khanbagi oidoribra ozagi point of view da ozasi kamai yeng misidi government India na yeng mi yeng da hiding ai kita haje example mo pije ge ba mama mapa na masa pok ba masa ani hum mari re adubu masa ni khalak ta ba matam da ni akoi masa sing ji wa du je adu masa na pok se ba masa masi manau sing de bu awa ba tari ba khodi ba michang me khai na ra pa mana tawrokpaga sap mana duini manipur se ji center ai mi hari bidi center gi manipur haisi india government gi makha leba state amane aduna masi kai gi dum masi miyam na mirai bire haisi kai gi no ekoi manipur sibu toriyo purma si mirai bire khang bidre usu usin dan leire aduga awaba tabasu kaisu ka ubidre aduga hari ba mi atopa lamdagi country atopa dagi sangsilapa militant singsina misam anga masa hat pat purma asispa kandem phok to bidre aduga basi pen de basu phongdo bidre hari ba purma ase kai gi damok no haibam tunda aina haijaning badi India satnariba constitution se India satnariba state amar sakada constitution hai no India constitution makadari ni promak se law and order or should all madu makadar mari chadri madu manipur satnadre manipur satnadre sanabata adi madu apply to rakne ba hari ba punma ase khoi na thaina wrong thamgre ba constitution da piriba foreigner control the constitution the period power state the power pidre look law order control to lady bus sason to missing the forcing bukana control to have 8 kilo makada labor maduse apply to bidre adu punama asibu na thairaga thamlaga tuminna atopa masi state ama manipur gi state ama
leibasi India ma khadani habsi usilat tabagi kumba leibadagi ne ba ekhoi na hojik manipur praja punamak na lao riba punamak duga awa punamak phongdo so kai si usinat na leiba punamak ase aduna masi maroi badi masi koi yingmu ya badi koi na central government sina hojiki leiba manipur sida hojiki kai da makta mi amabu hariba state sida hariba MP yamba yamdo badunate miyoiba mabu akya kamhaine akoi bivar to bani respect to bani adiga magi bilu kaino akoi India gi citizen punom si mi bilu si amata neba ko adubo madura resource labor state habidon tuan jabani magi mapong matung in chatle aduga hariba siriba adudi ahade ina khum sibiduga lai sibiduga amata ni mi ngakani aduna masida government of India na masida koi mi akoi yo manipur satnariba politicians sing sudum aduma tawran khalle kai gumalika amada laira ba pa mai chibada tar su ta sinna dan leiba aduga laira no pa mana na le su tar su ta sinna dan leiba aduga khangasu khangdan leiba haira kanadi ai ta haudre ne ai gam to resman to aduga same government of India gi lady pa central gi meeting ju manipur to yu pro boxi madu maina tawra za la sini adudi ina khunba mukh ha ina khunmanu pa makang lo khu pa emele sara hangni ni natra asna kan to lo khu le ho to le hai na saksila ini la ina khunmadu di adu lai bana hapta ani hum kullaga nikla adu phau tar su hangbalak thine din nari badugi ina khunmanu pa gi property gi bota su amatni lai bagi ju amani to asmaina mira asmaina to bom tam da Indiana government of Indiana state asibu kamaina yengni geba hai bad maina ma de atombi masani aman kai kana manipur ge koi kana balaite hai ba punama ase parliament da koi manipur hai ba MP yaw su koi na sum rule to bangam bani adu moi bilu raite habidum da khalna pata gadi madu aramba mo oine bako amato rasu ani do rasu adu asi haijaningi aduna masigumna punmak ase yemom danda government of India gi asoi ba bo leirabani hojik phau ekoi prime minister masa makna masi humanity go masa makna masagi country da thori ba problem ji hojik phau wahem phau haidri why info hydri machine tapadi India da rule to we sibu lai da state ki khatro yaudrbo aduga MP yamdabagi state dabu mkhoi gi yaudrba adu udrba adu di ekhoi state amo oina leirubagi kai benu leige government of India gi rule to riba hojik leiriba hojik prime minister home minister sina manipur sigi problem sibu serious oina lawdeba ko hojik pa lawde lawraga di nahandi gi roisilada bani aduna hariba Brahmadigi na asai in haki do 10 kilometers saraga lei yare na haki ba miyam do moina ayaba pirabina phabi adraba phabi adraba adu ke moina ayaba pi manung na changni bidu de koi foreigner osu phaya de khalagdi example adu di khurai pairaga la ribusin phadi khalseba adu di manipur le riba khurai pai bisin kai phari no natra foreigner la mi hapadu su phaya de hai adu khoi machine da khurai pairaga kana ko makha thitan to bo khopa din tardi moi tap la phai adu di hauji combing operation to drasu hariba militant sing Brahmanic militant sing di phone pa bina combing operation da ka oideba pha ro khumjim bi ai ko adugo combing operation hai basidi mogon leiba mofam dukai legi khangdra kan sida changsil laga raung to laga leiba na combing operation to pha ba wani hojiki Brahmanic changsil ba militant sing open mo khoi satmin na rabina phani ngom tan pha bi ai ba aduga khonai ju moi na phani ngom tan pha bi ai ba ko aduga kidi hari ba masi ne ina yang na ngai trise sida asmai to bam tan da pen de bam yam sida gi mark sida aina kitang mo haji gi ko asai question duga di kendore hajik to
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯗ ꯂꯥꯏꯍꯜꯂꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩ ꯈꯜꯂꯤꯒꯦꯕ kay khaligo asigumba awa mina tawbigadabsu tawraktraba ngangbigadsu ngangraktraba kanbigadsu kanbiraktraba aduga ngakpigadsu ngakpidraba asigumba timing ama laaga akhoi masen yam awaba taram tamsida aikhoina kaygidamta aikoi masen mina haraunabgidamta tawriba punumakse hojik laiba counter aina aidi hai haibri counter tawri kayginawo Nakuigi kui masenda criticism toroka mama party line di yingbiru no issue se ngang budu masoi ga su madu paper da media da to biguno uja si mtanga smain to da chatlaga nungsiba tam da phamina raga he da to biyo ba madu natbida mi gi mamang da kuigi awaba tawam tamda aikoina aphau saraga aina haire magi soiba amadu 90% ngang gasu sumbosu 1% 99% sumnaksu 1% soibido aina moangi soibido aina haibide aina moandigi aina kha kinu to go mongda magi da yepa ngame habu mata kumna to nari ba punumak asida yengom tamda adune parjamyamna khiri heise mayam parjamyam khire haise adune aduna masi Bot mata mulai di parti ngang cash ko kai dia ba hora ba to haigra amar to ki ngang lauli lau bot mata hoji di bot mata natte awa ba taro mata landra ba admi to mala ga manipur da awa ba pi ba mata mi halaga yum mai tha mata bu na khoi bot ki idea da amaga ma hunnar bi mata natte ba ko madu hulli ba punma ase aidi manipur nungsi den lawe ba ko adu noi se matik sa mi natte ba Matik sawa mi na smai tawdam nate matik sawa mi uragadi jati yama unungsiragadi asai habido asoba kya leraga phaminaro aduga kani kumba micham amana ngamba soragade eno organization amana ngang sorju haraga nokoi gidong hatlaga phaminaraga sa thakmine ai nang noi do simam ta resida smaina tawragadi phagada mar me kitang soidra adu sum phaminaraga tawbiyo ba media na tadi noi phongko pom leitra ba nangi sajabagi type da panga nga bujudi aduna solution natte ba hojiki matam sida aduna masi khoi khang seba majunat bi da tawre budi mina harawre ba ka very true hojik ke gi matam hoina hojik ukhun tawam tamda kuki sing militant brahmana singsil ba militant sing kai hai media ra kai thagali aram ba singsil hai Aramba metai bo je go kenigi si yanga po pi phawu ngamdra ka sidabo moyang phawu ngamdra ka sidabo kai yoksin yodu no aramba singbu kai yodu no ba asingba aramba hailaga center na masiga yengchina madu haraga madu aramba sing changsilabina adu misang tapia mukoi de misang chatlabagi makta haribo hullibo puno adu ekhoina accept to su ya yaroeba aduga akhoi masenju nang hairo yade hojiki within the naga orsu maitai mat orsu pangan mat orsu hojik ti manipur bunusibo mi orgadi amaga magi hunba daka oideba ko karam kam bagi matang da koina solution porkadege asi laibo india government mission tap mariba foreigners in free talaga etetur punbo kamai to kam kai la lo puthoraka akoi masi shop to sigabo akoi changsing da matam ne ba adu matam sida aidi media su yengindre nang iba punma ase kana no ngang le example adu miyang gudi ngang da ba masa gi haijabane and tap gi mongda amana ngang bu da ni yetlo magdi mongwa de ai kitang hele miyam da aduga aina phatto aramo je ngang bi ga di sum media da well chalaga sum da di haram bu type ta adu na ti hojiti yes aseng ba haijege wa madu to bi no ba discussion matam da mi hullaga ngambudi di apang bane ba ko adu mi discussion matam da di topic ki matungin na solution prop ya na bagi do idea pi bi ba very true
adu media na ai khudong cha phangana congress u chaiba bjp bu chaiba regional party chaiba aduga kara go mi amabo aduda chumai tawba criticize tawbudo adu magi demakta media gi da discussion tawbanate haiba issue problem solve to ya nagi nang haiba puthorga ngangbi wai bane baka adu idi pajamia so du lawraga solution boye purakse baka aina mu hanna higi boat matam nate to bi gono ba boat matam da nang si jabagi pangang jabudi ya ka public meeting da lawni lawo baka adubu hojikti boat ki matam natabina party su puthok pirakano aduga criticize to bi gono to bo mota famina ro silo baka akhoi masen natadi min nokna reba yam nokna rabane ado nokna raba matam sida bo hojik paman bo jege khoigi barma gi sangsil ba cookie gi military sing yam sina khoina mokhoi dedi keno ma nungtum ma thajil ge mokhoi mase bi yetna le bido khoi ying le khoi da ete to bi kok leitre mokhoi mase jungang na le bido ying le adu khudong sa ba hek ro ete to riba to asiga chaman le ba imphal manung da tuk ro thajim mam dam da ne mokhoi mase jung ngau na raga yetna le bido adu to ri phau akhoi somda moidi langi kamaina akhoi area domination to sige anataga khun kam bo etik to sige india government ka kamai chamin raga moidi advantage do sige khum moida angka holeba akhoi somda akhoi misen da sum amma maga ha amaga ngangna lebasi asi punama asina tapadi akhoi manipur praja myam si maturity oidre aduga issue masak khangdre ma issue gi matungina ngang basu chungang ngang deba ma gi punging ga phaw ga panglaw raw na le ba machine tapadi koi solution way de leitre aduna koi khatan khandabiyo manipur nusiba praja punma mta khandabi ko isa na pamba da ngamaga manipur se kanga da banate miyam gi pamba duromda miyam gi phagada romda kok chung sin ram tam de khakda manipur se kanga ne hai ram ge okay thank you very much